Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe akana akanya keza ko kubikora, mwibuke gukanda kuri like ndetse musangiza abandi ibiganiro byacu. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Muri aya makuru yacu turababwira ko ubutegetsi bwa Congo bukomeje gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yizewe yemeza ko igisirikare cya Fardc kirimo gukorana na Fdlr ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bagamije kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe bimeze bityo, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame nawe araburira Perezida Tshisekedi ukomeje gukorana na Fdlr bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abacancuro barenga 3,000 bavuye muri Colombia bamaze kugera muri Congo. Bano bacancuro ngo baje gufasha Fardc kurwanya M23 ndetse no gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibya bano bacancuro bamaze kugera muri Congo nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko amasezerano yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yaba yatangiye kugonga urukuta. Inzobere mu bya politike ndetse n'abahinyanyura ibibera mu burasirazuba bwa Congo batangiye kuvuga yuko amasezerano ya Washington ntacyo azageraho. Aya masezerano ngo yaba yatangiye gukubita igihwereye kuko uruhande rwa Congo rugaragaza yuko rukomeje imirwano. Muri aya makuru turababwira ko imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yizewe arimo kungeraho muri kano kanya aremeza ko muri teritwari ya Rubero imirwano irimo kubica bigacika hagati y'abasirikare ba Congo barimo gufashwa n'abazarendo, aho barimo guhangana n'abarwanyi ba M23. Iyindi mirwano ikomeye cyane kandi irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Mu micungararo y'igisagara cya Uvira urugamba rwambikanye, harimo kumvikana urwamo rw'amabombe ndetse n'ibisase biremereye. Abasirikare b'u Burundi barimo guhangana n'abarwanyi ba M23 bivugwa yuko batangije ibitero karundura bigamije kwigarurira umujyi wa Uvira. Abasirikare benshi b'u Burundi nabo barimo kugaragara mu micungararo ya Uvira, aho barimo gukoresha intwaro zikomeye bagira ngo bahagarike izi nyeshyamba za Generali Makenga. Imirwano rero irimo kubica bigacika. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abajenerali 2 bakomeye mu gisirikare cya Congo bamaze gutoroka igisirikare bagasanga Joseph Kabila mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe turimo kuronka avuye mu masoko yacu aremeza neza ko abajenerali 2 bakomeye mu gisirikare cya Congo bamaze gutoroka igisirikare bakajya kwiyunga kuri M23 ndetse na Joseph Kabila mu mujyi wa Goma. Ibyaba abajenerali nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndakwibutsa ko ari ingenzi kubikora. Mwibuke gukanda kuri like ndetse musangiza abandi ibiganiro byacu. Aya makuru yose rero mpejeje kubabwira mu mfunyapfunyo mu kanya gato cyane ndayabashikiriza idonido. Ntujye kure, gumana natwe.
nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo ubungubu mu karere k'ibiyaga binini ibintu birakomeye cyane. Hari icyuka cy'intambara hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nubwo ibihugu bibiri byasinye amasezerano y'amahoro i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubungubu amakuru arimo kugaragara arerekana yuko u Rwanda na Congo bashobora kwesurana umunota ku wundi. Inzobere ndetse n'abahinyanyura ibibera mu karere k'ibiyaga binini baravuga yuko umunota ku wundi u Rwanda rushobora gukocorana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubutegetsi bwa Congo bukomeje gukorana n'inyeshyamba za Fdlr bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nyamara amasezerano ya Washington ateganya yuko ubutegetsi bwa Congo busenya bugatsinsura bukavanaho burundu inyeshyamba za Fdlr. Gusa ibingibi ntabwo ubutegetsi bwa Congo bubikozwa. Amakuru dufite nuko inyeshyamba nyinshi za Fdlr zamaze kwimukira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse izindi zisigaye zikaba zaragiye mu gisirikare cya Fardc, aho barimo gukorana n'ubutegetsi bwa Congo bagamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite yemeza yuko Fdlr barenga 1,500 bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Barimo guhabwa imyimenyerezo ikomeye cyane, ndetse bivugwa neza ko inzobere mu bya gisirikare zaturutse mu gihugu cy'Ububirigi zirimo gukorana na Fdlr, igisirikare cya Congo n'igisirikare cy'u Burundi ngo bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi kandi ubutegetsi bwa Congo bigaragara yuko burimo gutegura intambara aho guhashya Fdlr, ahubwo barimo gukorana nayo. Amasoko yacu mu gisirikare cya Fardc yemeza neza ko Fardc igifite imigambi yo gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse ko Fardc yamaze kunywana na Fdlr. Ngo ntabwo bishoboka ko watandukanya Fardc na Fdlr. Ibingibi rero bigatuma abahinga mu bya politike babona yuko amasezerano ya Washington yaba yaramaze kugonga urukuta. Ngo ntabwo byashoboka ko ubutegetsi bwa Congo bwarandura Fdlr, kuko Fdlr yamaze kwivanga neza indani mu gisirikare cya Congo. Ubutegetsi bwa Congo ngo bukomeje imigambi yo gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse Kisekedi ngo avuga yuko u Rwanda nibamara kurutera bazafasha Fdlr maze ngo igafata ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibingibi rero byatumye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame atanga Gasopo ku butegetsi bwa Congo, ndetse na Kisekedi ukomeje imigambi yo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa karindwi wari umunsi ukomeye cyane mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ni umunsi wo kwibohora. Ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa karindwi umwaka w'1994 nibwo ingabo zari zirongowe na General Paul Kagame zabohoye igihugu cy'u Rwanda, zihagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Iyo tariki rero ni tariki ngarukamwaka bizihizaho umunsi wo kwibohora. Ubwo yari ari mu birori byo kwizihiza uyu munsi, nyakubahwa Paul Kagame yavuze yuko abantu bose bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bazabona akaga gakomeye. Perezida Kagame yaburiye ubutegetsi bwa Congo bukomeje gukorana na Fdlr, ndetse Kagame avuga yuko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kugenda ibirometero birenga 2,000 bakajya gusanga intwaro zirimo kubarasa aho zirimo kubarasira. Ibingibi kandi Kagame yabigarutseho ubwo yavugaga asubiza ku bwishongozi bwa Congo bwavugaga yuko bashobora kurasa u Rwanda bari mu ntera y'ibirometero byinshi. Kagame we yavuze yuko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kubasanga aho barasira. Ngo nta kabuza nibagerageza kuzana gasomborotso ku gihugu cy'u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda bazajya kuzimiriza umuriro aho urimo guturuka. Ubwo bizihizaga umunsi wo kwibohora, Perezida Kagame yavuze yuko u Rwanda ku mutekano warwo nta mikino.
yavuze ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda atazamenya ikimukubise. Perezida Kagame yavuze yuko urugamba rwabereye mu mujyi wa Goma rwagaragaje ikintu gitoya cyane muri byinshi u Rwanda rushobora gukora. Kagame yavuze yuko Fardc, Fdlr ndetse na Sadek bari barirundanyije mu mujyi wa Goma bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda, ariko ngo ibyababayeho ni akamaramaza. Perezida Kagame akavuga yuko ibyabereye mu mujyi wa Goma ari ibintu bitoya cyane ku byinshi cyane u Rwanda rushobora gukora. Muri ibi birori byo kwizihiza umunsi wo kwibohora, Perezida Kagame yahaye Gasopo umuntu wese wumva ko yafasha Fdlr ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse Perezida Kagame yavuze yuko u Rwanda ruryamiye amajanja kandi ko rwiteguye gucungera umutekano warwo mu buryo bwuzuye. Ibi ngibi rero biragaragaza yuko icyuka cy'intambara kikiri cyose mu karere. Tshisekedi atsimbaraye mu gukorana na Fdlr. U Rwanda narwo rukavuga yuko rutazakomeza kurebera iyo myitwarire kandi ko ruzasanga ibibazo aho birimo guturuka rukabirangirizayo. Nyuma y'ibi byose rero abihweza ivya politike baravuga yuko amasezerano ya Washington yaba yatangiye kugonga urukuta. Baravuga ko nta kabuza ibiganiro byose byahujije u Rwanda na Congo ngo ntacyo bizageraho, ndetse n'amasezerano ya Washington ngo yaba yatangiye kugonga urukuta. Kugeza ubu turiko turavugana imirwano yo irimo kubica bigacika muri Congo. Muri Kivu y'Amajyaruguru urugamba rurakomeye muri teritwari ya Rubero. Abazarendo barimo guhangana n'abarwanyi ba M23. Amasoko yacu aravuga ko imirwano ikomeye yatanguye ku isaha y'isaa 4 z'agatondo kuri rigenekerezo rya 5 ukwezi kwa 7. Harimo kumvikana amasase menshi muri Rubero, ndetse hagaragaye imirongo miremire y'abanyagihugu barimo guhunga urugamba. Ni nako bimeze kandi muri Kivu y'Amajyepfo mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Harimo kumvikana urufaya rw'amasase menshi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kongeraho aravuga yuko M23 yamaramaje kandi yatangije urugamba rukomeye rwo kwigarurira kariya gace ka Uvira. Mu gihe bimeze bityo kandi abasirikare barenga 3,000 b'abacancuro bamaze kugera muri Congo. Abacancuro barenga 3,000 bavuye mu gihugu cya Colombia bamaze kugera mu gace ka Kindu ndetse na Kisangani. Ubutegetsi bwa Congo bwazanye bano bacancuro bavuye muri Colombia ngo bafashe Fardc kurwanya M23. Amashusho ya bano bacancuro yagaragaye irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi ubwo bari bageze ku kibuga cy'indege Ikisangani, ndetse amakuru yandi akemeza ko irindi tsinda ry'abacancuro bamaze kugera mu gace ka Kindu. Ibi byose rero bikagaragaza ko urugamba rugikomeye kandi imirwano igiye kubica bigacika mu buseruko bwa Congo. Mu yandi makuru akomeye arimo kuvugwa mu buseruko bwa Congo, haravugwa abajenerali 2 bakomeye mu gisirikare cya Congo baba batorotse igisirikare bagasanga Generali Makenga na Joseph Kabila mu mujyi wa Goma. Amakuru arimo gutangazwa n'abamenyesha makuru bakomeye muri Congo aremeza ko abajenerali 2 bakomeye mu gisirikare cya Fardc bamaze kwihuza na Joseph Kabila na M23. Ibyaba bajenerali batorotse Fardc ya Kure TV iracyabitohoza. Mu makuru yacu ari imbere turaza kubabwira amazina y'aba bajenerali bamaze kujya muri M23. Ndetse iya Kure TV ikomeje gukora amatohoza ku yandi makuru akomeye arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini. Ntimucikwe, ntimujye kure, mu kanya gatoya turagarukana ayandi makuru.